Maduram lekhe constituency lo lahelo Langphar constituency. Langphar constituency ke parlo rongching room. Hanse arong kita matawar lang ikha jo BJP ATUM development pick lopo alang atum rada phan ki bachu bai alang klang dak ho je jo labang sa tawar ki rong arlo tok tok mangge tawar ka be kapen ke lang ka be karen ka be lason si nitum thek pon long lo je la si la BJP ATUM development amen pen rada phan ki chong khria bangke na tum ington kok simepo athemala rada tum aphan ke pachu bai pachu kai pen nang tum kam claim kre si meji athe lang ikha jula hello Langphar constituency parlo rong chingrum ke tam matawar la hello kardom don marle tum la hello karbi tum ara ahem la ikha jo helang hem side hem ta masab savel lang BP sarkar tu rada phan kiningje kai kita karbiang long ke development pik lopo kiningje bangke lo ke cobai thek tigalam naran nili tum rat ang no na paklang dakwa hai lang ikon tha ahem la hai hello jo lang ikonon nang tum lang hem side la don mari tum la ikha la hai thak lang la yo ni tum no thek kon no lagi nang tum nang le tum le bang la bang sorong ke inglong bu mane ritlu bu snya tum matha deta hai seta me ritlu ko elo la bang ke muni ta tum ki do rong lo la bang ke Langphar constituency par lo hello dum mari tum la ek ton jo to war ke wak sai de jo Maduram lekhe constituency lo la hello Langphar constituency Lahenlo development lo tang aja. Ahok BJP sarkar tumangke karbia khai tumhan ke masab ta kangon kan su pakyawe. Athema non elitum langdam potame kichi ki betum ki dodi man ke pokali itinthang saide. Tameli tum karbia tumarong ki dam atwar pulote inghan dongbok lapen ke alang karbia tumarong pulote habit saide lapuson si itum karbiang long BJP sarkar tumangke rong arat aphan kanjin so kanghon kanjin so ave development pipia join ni si pinia ni tapos ti manang lo la hello guys Madaram lekhi constituency Langphar constituency pero mayang tada ko han serong kita matawalo dorsing han serong kita matawalo do mare tum lang ikha la hello je BJP ATUM development mo ta ya hal hai ke lang inon mo tum hai ke la se dot marli tum BJP sarkar yang se phanong se nang tum hai pom na botel an su se si tum kidu ki sun chutong nang la athema ile tum an one se BJP ATUM mangke kichi ki be tum nge thak da ka join ni se pinier ni karbia tum ki do tim an along mangke development le da kun edet lo Maduram lekhe jode nang rong na matawar yo nang manhang constituency Langphar constituency Maduram lekhe rong na matawar yo nang li yadi na manhang constituency long lahai rong ru matawar bang chibonai fruita athema nang li tumuge BJP sarkar ke development ki claim sarkar pote na tu bichoro claim heda ke lahai ke jo to warda masab sabelu lage ru re lang so ke da mapia so ke re Maduram lekhe nali constituency lo la charang tha BJP sarkar development lo lahai hello yo son lo yo kare da damre to warda masab sabet rong arlo hemanda ekdom philang hem kiri basai de lang bung sai de lapen ke hemanta chichi be dak lam la si dak la sorom han mage la Maduram lekhe da lang lipin bo na lamang ke la si nang tu BJP IT sir tu na tum wang ra dal hai nang uthai ra paklang tha la pen ra da pha na di na tum la kiche ke betum ke do di mam pat development rong ke nang chok chelu la kar betum ke do rong an pat development nang po na tu tapi nak answer ke apa ke man me putih na tu development ni klaim party poci puri na tu cilobu jo Lagi CM kan semalam po. Oke jantan kang lit so liyo di bang se beliver sih jo tu ada Kok pilih meeting gitu.
Hello guys, hello em Manaram Lake abang tadi. Manaram Lake akan intensi pada ke. Langkah abang tadi. Langkah akan intensi ke Parlo, dah abang ke Riri langsung kita matawar. Manaram Lake celang lagi tu. Tawar tu ke hidi lagi ada dulu. Andai renting pan lekau, dari dah boleh. Hi hello guys, em Manaram Lake arong. Kontinsi Riri langsung kita matawar lagi. Kaheng no, okay kami thela.